lungwana o etsa bana ka mohana di-ID itse ke fihla only to find out batho ba bola ke fihla mo story se bohloko o rapiwe ke teacher sekolong a kena grade 10 o tloletse sekolo so ka baka la hore teacher o mo rapile ngizokunceda ne funa ukuthi uyekele into le yakho lena yokuthengisa umzimba ublue la for wena yeso yekele ukuthengisa umzimba ngiza kupha umsebenzi nanoma uzogada abantwana for no we start ngithi basiyamcabangela mari attitude la ngiyacela khuzani khuzani ngiyadelela mina auntie kakhulu sithando sami ukudelela kwakho yazibonisa ngani because of ngiyasaba ukukupha amakhondom ngoba wena usamakhondom ayakilimasa so mina ngubhlungu ngifuna ukukunceda ezingumuntu esimami angisafuni ukubona wenza omunye umntana obisi5 ngifuna ukuthi ilife yakho ibe better uyangizwa sisi ngicela ukubuza something Veronica njengoba teacher wakho beke grade 2 bathi baba hole ibhlungu nto what usasekhona usafundisa leyo teacher but hasa liqala lini usabana likhrimora letha bana baba constipated bathi baba ulele matha bana and to why sharp so usiswa mike njengoba wena uphuzisa abantwana ikhrimora bonke abantwana bakho bakhulise ngekhrimora enze so ukuthi ube nalezo zinto khona manje akukhona negrant yabantwana bayi4 so labantwana laba bayi4 mama ni basupporta kanjani v ngayo Veronica sengisuke ngaboni mina abantwana ngizelelo komukuzele banqimali yami sis Veronica lento le yakho lena yokuthengisa umzimba uyiqale nini like ifika ngokuthi bengahleza athi ngize classini like yabona like into ukuthi don't why lawo ma5 lawo ma-suit lawo and now ufuna ukudla Hello, I am so super excited to be excited about the new episode we got up today, and this is exactly about Street Channel. For those who don't know me, I am Lady Blue, and for those already know me, thanks for always tuning in. Without forgetting wasting but for holo, lilatele di videos a rona, le subscribe, e be le share di videos a rona. But for holo, ki le kupina ka ko Instagram, le ko TikTok, ki Lady Blue #, #yes baby, motho mo holo. Ka le ko parle ko Facebook, ko pa le lateleng, ki Lady Blue yes baby. But for holo, ki le kope ha bona le promotion e tseng ki dula ki etsa Pocket Broker, ki kopa le shebeng or Pocket Broker bua kang le ke le shebeng ha o batla ba trader ho etsahala eng le ke le shebeng ha o batla o iketsa disente jwang batho ba holo tsa tsena ka jeno ke tlile ko family ya Chauke family ya Mabaso ke Chauke Mabaso ke go la tsema dithakazelo di tsama jwang so ke mona ke ngolwetse ke mama le monna hae ska ke ngolwetse ke mama le monna hae mona mama le monna hae batla go hlalosetsa gore hantlante why my sister today a joinile hobane my sister ke ngwana wa abuti wa mama so ke tlo ba fa chance gore ba ihlalose family ya Mabaso re tsa tsena ka jeno ho ba ngolwetse Lady Blue batho ba holo ke kopa ke tla qala ka wena motho mo ntate wa hloya le lapa ho introduce gore wena o mang le go wa go ngoletse pele ke fihla ho mama ke kopa o shotse di viewers Street Channel le muntu omdala bengisacela nje batshela ukuthi wena ngesibongo wakabani ukuthi wa usibhalela today ngakathawuke bafowethu ukuze ngibhalele lana ukuthi ngihlupha yilo umzukulu uhlala zena abantwana kumele athaze abantwana asibazi so masingabazi kanjalo abantwana babuya kithi so imali esiyiholayo egrant bafowethu encane ngoba siyenzela abantwana yabona muntu omdala siyenzela abantwana mina ngoMabaso Chauke so ngibizeni na ukuthi nikwazi ukungikhulumela nalo okay muntu omdala ngiyakuzwa wena mama isikantata ajo umntwana wenza abantwana ngicela usho ukuthi wena mama nihlobana kanjani nengane and kwenzakala ini situation ngoba ngiyazi ukuthi abantu besimame bake bakhone ukuexplain into kahle kuyaseba bathu babawulo bathu make ibona bakatango beyadaba so umntana lo Veronica kuhleli phambi kweni kuboy mise voice mami umntana kamfowethu ubhuti wakho umama akhe waseZimbabwe ubaba ubhuti wami wala eSouth Africa so bona bathe masesebethole lo mntwana lona umama kazange boyi2 abazange babe nothando olukhulu ukuthi basize umntwana umntwana akana ID umntwana akana lutho umntwana ugcine ku grade 10 unabantwana abayi4 usisi uvi ngimbiza uvimi unabantwana abayi4 and iattitude engapha angifuni uqamba amanga uyadelela akasiboni njengoba sibadala singaka yes sihola igrant mara aka understand umntwana ungaphuzisa umntwana iCremora mama siso unwisa ngwana Cremora ngiyamphuzisa iCremora nalo so usho kungitshela ukuthi wena uncelisa umntana iCremora la uyalibona
My sister umntana ikhrimora yonke ikhrimora yenzelwe itiyo yazi lento leyo ukulisa umntana phela wena musi uyaphuza wenzani ikhrimora lo ungayiphuzisa umntana ikhrimora bayasho nokukhrimora ukuthi iphuye yeti akuse ukuthi nini breastfeed abantwana not ngiba breastfeed niba feed ngayo ayenziwe into yo batho ubani oya eclinic umntana mayithulula ngoba usubudakiwe awunasikhathi batho ngimdala ngingaka kumele ngitatazele ngiyebo amakliniki mina ngipepeni nomntwana mara ngiyakwenza lokho ngoba isisukulu sami ngiyamthanda kodwa into nje engicelayo kuwe hlonipha stop drinking ngizohlonipha kanjani ngangilungisela into zami mamela izinto zakho sisazama yiko sibize uLady Blue ukuthi azosinceda awuna birth certificate into yokuqala mele ngiqalephi yibo abazosinikeza indlela yokuthi senze so ukuthi ube nalezo zinto khona manje akuholi negrant yabantwana bayi4 so labantwana laba bayi4 mama ni basupporta kanjani uV Nayo Veronica so Veronica na la pele ke tlo qala ke re fela ke bohloko ha mama qala wena o nwesa ngwana khrimora na batho ba holone ke sana nore hona le batho ba nwesa bana di khrimora ke a tseba bophelo kana go nga botshapo but ha se le qala le nwesa bana di khrimora letsa bana ba ba constipated batho ba holole le matsa bana and to why sharp so siswa mi ke njengoba wena uphuzisa obantwana ikhrimora bonke abantwana bakho bakhulisa ngekhrimora ubaphuzisa ikhrimora kulaba abantwana bayi4 bonke boba ncelisa ikhrimora angibancelisa ikhrimora bonke ulonqisa ikhrimora khoza uyithole phi leyo nto leyo ukuthi wena umntana mele umphuzisa ikhrimora ngivele ngayenza nje uyabona ukuthi uzokulisa umntana manje labantwana laba bayi4 ngoba umama uyasho ukuthi abasebenzi uyagula umntana uyagula uphathwa yini gogo umntana uba constipated yes sometimes uyahlanza uyathulula akekho uzobuya ekseni ngilala naye lo mntwana nobaba usetshwaleni abuye ngabo 4 ntambama Maria ukuthi usho umntana the following day ngabo 8 ntambama so umuntu omdala nini bas maintain kanjani abantwana osis uyithoma Veronica le ba supporta jwang bana bayi4 usana ID and bana ba bayi4 kontate babona baba support ababa support ngihamba ngiyosithengisa umzimba sesikhathi yabo unokuthengisa umzimba bese uthengisa ngomalini umzimba wakho lawo ma 150 laba ngipha wona bakubhatali 150 right okay so bakubhatali 150 abantwana basele nobani abantwana basele nokantwana yebo ngisuke ngilethe lo mali abantwana bakuphi Veronica bathole lapha mawusuku uyothengisa maybe yibo abantwana obvious ngibengisuke ngilala nalo ngicine sengibamithi ngazi ukuthi ubani baba umntwana mangibatshela ukuthi ngipregnant kulabe engilale nabo bathi hayibona bazingeni akusiya abantwana babo obatha bazingeni so mina ngikhulisa abantwana bami ngithengisa umzimba sis Veronica manithengisa umzimba into engifuna ukuyazi because of nami I'm learning and ngifuna ukuthi ama viewers we Street Journal alene nabanye abantu ababhekelele kungasema viewers kuphela umhlaba wonke obhekelele uBlue walena manithengisa umzimba anisebenzisa ama condom yini mina ngisebenzisa condom utshwala likwa awusebenzisa condom ulala nabo kanjani mawuthengisa umzimba wakho ngilala nabo ngenyama so ulala libona kanama usasebenzisa condom next how scared into ka hore uzometer malwethi like into sona le body STI because of nabo balala nabantu abaningi angithi usuka zongitshela ukuthi uzophula out uyaphula out maka basuka bangaphula out ani ngisuka ngaboni mina ngoba ngidakiwe ngizele lokho kuzele bangipha imali yami sis Veronica lento le yakho lena yokuthengisa umzimba uyiqala nini ngaqala I think last year. How old are you sis? Una 22 manje. Una 22 years. Ish ibhlungu le ndaba yasiswa. Una 22 uyiqale last year. Bona 20. Bona 20 wena mawuqala ukuthengisa umzimba. Ngina 19. Unokutesta ma. Bona 19 ani. So bathini mawuye clinic ungangitshela status yakho is fine leyo ke na into personal ku right siza ikhuluma masithi ane yawukuthi HIV u negative lapha hayi lapha ukho right so bathu baba ulumini into engistressayo ke na nithi uVeronica nabantwana bayi4 inene nemzwa umuntu omdala ngoba nithi nina nifuna ukwazi ukuthi abo baba abantwana abo bani uyasho ukuthi yena uthengisa umzimba and ugcina alala nalabo bantu bamuphi 150 and ulala nabadakiwe abantu abadala akabazi wasanalo semqolo akamazi ubaba khona
instead nje uqhamuka ngesisu uqhamuka sekayateta futhi nakhona ukhashwa na yimi futhi mayoteta ngithenge nento zabantwana mina ngale 2000 lesitholayo sihlanganise nobaba eshubuhluku wait amakhimbi ubaba sometimes uvela aqhamuke nawo angashongo nokuthi uyowathenga ngoba siyamcabangela mari attitude la ngiyacela khuzani khuzani ngikudelela mina auntie kakhulu sithandwa sami ukudelela kwakho yazibonisa ngani kakhulu ngokuthi ungishiya nabantwana ubuye the following day udakiwe mama indelelo uyabona mina into engihlezi ngisho ngithi mama abantu youth angithi most of the time mabenza abantwana nina abantu abadala nisuka ningekho so umntana makwamele usuku umenza umntana manje mawuzohamba 2 days 3 days ushiye umntana nabazali bakho noma nabo anti bakho indelelo abangakanani nisuka ningekho abantu abadala nina manje makamenza umntana usingakanani thina qala singakanani badala so wena ungakanani ngoba uyakhona ukwenza ubaba kumele agijimisa abayi3 mina ngipepe lo owes4 yes ngoba awuthi mama ngimbuze sisi Veronica kunezinto lezi esikhulunywayo usingenile isikole ngizigelile mangicela ku grade 10 ngicela ukubuza something ku life okay not ku life science because of labo sokukhulile ithi ngibuze wena ke awukakaze maybe mina noma ninabangani bakho and stuff maybe nikhulume mhlawumbe nibe nalento ukuthi mawungafuna preventa sebenzisa icondom yenza ini wayibonga prevent wena mawazi ukuthi okay mina nguVeronica ngisebenzisa ngithengisa umzimba and ngiyazi ukuthi mangilela nomfana once umfana wangispemela ngiyopheka mudetime ucela ukuba nomntana wesicala okokuqala why ungabanga nalento ukuthi ithi ngiye clinic ngiyopreventa ngoba ngibona ukuthi abafana once balala nami bangipha abantwana ngapreventa kaye one so ngatswafa waswafa sicela sengizwa so what uzo preventiswa yini uzovimba yini ukuthi ungapheka mawutswafa bengijele ukuzisebenzisa icondom akana khona icondom ayinto engayisebenzisi mina awuyisebenzisa icondom ikwenza sisi yangilimasa yakulimasa uyabona ukuthi bekwamela ukuthi prevent but angikho lana ukuzokujaja ngoba umuntu nomuntu sometimes ulena ngendlela ezi different so Mthombola ni mention something ukuthi usisa ke na ID akanayo ID akana so beneza kanjani benimfaka kanjani esikolweni ngifuna uku understand esikolweni like mawukhuluma nabo mem yes khona umem wasesikanontwana ngoba wayesesikanontwana ebengimjwayele kakhulu wa accepta yonke lobuhlungu engimzwayo wathi no akunankinga umlethe but makhamba isikhathi ningahlalini ni relax ibani like libe nizame okay makumntana kangini nizame mara umntana ithi simfakene esikolweni konje umuntu omdala baba nithe ubaba uye umuntu wase South Africa ubaba wakhe which is ubhuti wakho then umama wangaphandle and uvelele kuphi usisi khona la eSouth Africa uvelele South Africa okay umuntu omdala lento ayinankinga into esingayenza okwamanje ukuthi usisi manje ngoba into engiyazi ukuthi like iprocess yakho ihamba kanjani umntana wangapha umama kwangapha ontatwali bakaMondla mthwethiwa nkorini ngwana tshwantse ankiwe di DNA first pele re kaya home first so that ningayenza iprocess ibe long mele umntana aye athathwa ama DNA mhlawumbe ngegazi lakho angithi wena nobaba bakhe niyametha ngegazi kubonakala ukuthi umntana wangapha South Africa unegazi so that master lapho siye kulesi sibhedlela lesiya azalwe kuzo niyazi ukuthi uzale nini usisi sengisho niyazi yama date of birth yakhe ukuthi nani wadithe bakhe la dithe bese ninamkuwe bhaka niyolanda lezinto nibhalisa ukuthi ubani nobani banuvele ngalesikhathi lesi banibonisa ukuthi yena ifile lakhe le yadi birth certificate not birth certificate ukuthi uvele nini nani banozokhona ukuthi baniphe lento leyo ukuthi yena uvele nini kanjani bese lezinto leyo yonke nema DNA wena wonke niwathathe niwayise home affairs 707 yes hali ba isa ko home affairs mo le tlo kgona o etsa mo ba tlo kgona le tsa ID ngwana abesha as long as the DNA di prove ngwana kwa kamo lo ke ngwana abuta lo go hlaetse kamo sepetleleng se feng o tlo ba easy for yena a thole ID Mthombola ni understand abantu abadala yes so that nabantwana bakhe bazokhona ukuthola grant na ngoba kubhlungu ukuthi usisa benabantwana bayi4 kodwa bangathola grant ngoba nalabo baba laba bakhe sisa bakuphekisile basile lamadoda but angiba blame awubasi
awubaza ngithi kodwa ngiyathemba ukuthi manje ngizokunceda today siyahamba mina nawe sizoya eclinic uyopreventa sisi uzangitshela ukuthi ufuna i-injection or wena ufuna amaphilisi or wena ufuna ini because of ngiyasaba ukukupha ama-condom ngoba wena uthi ama-condom ayakulimaza so mina ngublu ngifuna ukukunceda ezingumuntu esimami angisafuni ukukubona wenza omunye umntwana obisi-5 ngifuna ukuthi ilife yakho ibe better uyangizwa sisi yes so ngizokukhapha mina nakusasa eseni siye eclinic uyopreventa angazi uzakhetha mase siyi-2 kungena amakhema ukuthi wena ufuna ama-pills or ufuna ufuna i-injection or ufuna amapilisi angithi bantu abadala sengiyanceda manje ukuthi usisi and nalento leyo yakho sisi yokuthi uthengise ngicela uyiyeke I'm here to help you and I'm here ukukubonisa ukuthi i-future yakho i-bright ya understand kukhona izinto sisi esizibiza ngama-soul ties whereby wena hawubala libhani nababangada ba-different uletha amabhathi wabo empilweni yakho uzulethe nama-cases wabo nani empilweni yakho you understand that's why into ezinjalo zenza ukuthi empilweni yakho ube ne-blockage empilweni yakho ubone ukuthi awutholi umsebenzi awutholi next you understand so mele lento leyo stop sisi mina ne-street journal sizakuzamela umsebenzi mama for no because of unale msebenzi wangithwane wa uSmaria ongoletse inko emailing asicela ucela umuntu nanoma shop one experience othanda abantwana nkosi yami amgadele nabantwana istephen sakhona angazi ipayment yakhona angiyenzanga kahle but ngizayifundisisa angazi umupha 7,000 every month angazi ukuthi anganceda nala yena ekhaya uSmaria abantwana bakhe bayi3 ufuna umuntu ozomsalela nabo omunye na 3 months laba bayi2 badala so uyayile into leyo njalo angazi ukuthi ni right ngalowo mama hayi kakhulu uthi sisi ayeke ukuthengisa umzimba ngithi ngimenzela nami ukuthi sisi asisebenzele utloba right mayisi ungakhona ukusala abantwana bakho basale no wakahadi no nendoda wena usebenzi uyogada abantwana serious yeah okay sisi another thing into ngifuna ukubuza yona ngifuna ukuthi ube honest nami ngoba sometimes mina mangulady blue angithanda ukuthi ngijudge abantu abadala ngisoka kuka story samothi omo sisi kuze ufike kule level lena whereby wena uzithola sokuthengisa umzimba uzithola uyenza abantwana okay ushilo so man izinto lezo eziningi ezingekho right uyenzwe yini o ivoice ngiyacela ngizakubambela umntana don't blame lethe mina ngiyabathanda futhi abantwana lethe siswana ngicela uyeke nale cream ora mangisuka la ngizayokuthengela ibisi le right na ibag ngiyakhona hayi gogo ngizakunceda nangegroza today mangisuka la Hloyo mama Hloyo umlethe lakhe waki okay gogo bekithi ngiyamkuka okay oh ngimlethe ku izo munkoyiza okay abhekilanga ne achis angabhekilanga ne nje zinganye ngikhona ukuthi ngisikhuluma ngoba so sisi mina ngilapho wena ngithi angizalanga la ukuzothatha mayisikhuluma nokuvikela yes uyapi mama kuba ke mufeng chance siyabuya abantu abadala ngicela singambi hasha kuwe Veronica ngicela ungitshele ukuthi inkinga yakho yini nkosi yami ngiyacela I'm here to help you yeah yes sisi ukuthi ngizenzengisa umzimba ngingarejwa esikolweni oh ke barejwa ubani Veronica uthisha wami yeah uthisha wami bekamfundisa so bekathi kimi bekahleza athi kimi ngize e-officeini lakhe bese mawufike e-officeini wenzakaleni angibamba amathanga then akwenza ama-grape the time azogrape abantu bebakuphi wangigrape ngaba pregnant ngomntana wokuqala imakuqala uthe uyiqale grade 2 lento till nini umntana wakho wokuqala umthole nini Veronica ngithole ngku-grade 10 so into bengifuna uyi-understand isikolo senu i-combined school noma kwenzakala yini sihlangene noma sihlangene isikolo sami high school sihlangene ne-high school so ukurape from grade 2 ukufikela ku-grade 10 mawuzoyeka yeah so abazali umama bebangazani bengakhona ukubatshela because bakangiphi imali angithi so ngicela ukubuza something Veronica njengoba uthisha wakho bekagrape grade 2 bathi baba hole ibhloko nto what usasekhona usafundisa leyo teacher usafundisa because mangihlangana naye estradeni uyangibheka kuphela uyakubheka kuphela mangimtshela ngomntwana no lento izagugulwa izobheka ukuthi umntana wakho how old and bosasemncane grade 10 bongakubambi 18 years so naye so make sure ukuthi uyatestwa sibheke ukuthi baba umntana or kanjani ane so Veronica kuze iqale lento lena ukuthi uteacher wakho agrape ongena grade 2
Ifike kanjani? Like ifika ngokuthi bekahleza athi ngize classini like yabona like into ukuthi abuzo don't why lawo ma 5 rand lawo ma sweet lawo and now ufuna ukudla ukhe amazimba ngizokuthengela ikoda nani segcina sekathoza ngikubambe ngaphambili yabo angibambe ngaphambili angibambe lawo mathanga lawo agcina sekathi mina nayisilalana wangilala from ungena grade 2 wakulala ya akangilalanga black beka lokho angibamba amathanga thiwa kulala grade bani wagcina sekangilala think bengisengena boma grade 10 grade 9 bosasemncane still kungakuyibambi na 18 nakhona even if bewuyibambile u18 the fact ukuthi uteacher wakho yi-rapist usile usambona leyo teacher uyamazi usasebenza kuleso sikolo leyo teacher lowa grade yes no sis Veronica sizoyenza iplan sibheke lo mntana lo mele ama DNA simtest ukuthi umntana wakho kanjani and so counter amayezi omntana wakho sibone ukuthi lento lena futhi iyamatcha azokhona ukuboshwa shothi useke rape abantwana abangakanani inkosi yami baningi ngoba vele nasesikolweni mina bebangi-undermine abantu bangibheka ngenye indlela bangithukuthi ngumuntu wangaphandle angina birth certificate angina nex ngumzimbabwe ngumaputo kahle mina mina lento le bengangiphathi kahle esikolweni ngiyaxolisa yazi bebayenza lento lokudiscriminate bathi wena ngiphuma ngaphandle bathi baba uluki kopala istopeng to hore bana ba bang if mtswadi ntato a ekile Zimbabwean mme wa ekile South African ebe le qala le bua bana ba batho hampe ke kopa le lona dikolong le shebe bana ba kenang di college university kopa le stopeng to hore le bua hampe go wena mo tswa ka montloetsa o ntse ke itse bang go re ntho A1 but batho ba bona ntho ke batlang ke batla teacher a lo investigate a shebiwe I can't wait for him aye ko nthonko tonko askisi yazunga khali yes ngiyaxolisa ngizokunceda ne ngifuna ukuthi uyeke lento le yakho lena yokuthengisa umzimba ublue la for wena yes yekela ukuthengisa umzimba ngiza kuphi umsebenzi nanoma uzogada abantwana for no we start ngithi uzisavela mawuqeda ukuzisavela mhlawumbe singakufundisa sakuyise esikolweni se-makeup wakwazi uku-makeup abantu wasave ngaleyo mali 7,000 each and every month wazithengela izinto zakho angithi ani nalento leyo ukuthi uphuzisa umntana iCremor angiyithandi ngicela ukuthi mawusithuka lana uhamba uyogeza bese mina into engizoyenza ngizakukhapha siyothenga igozi okay sizokhona ukuthi sithenge nomntana wakho nebisi eshap ani ngicela kena ukuthi siye ngale ke ngiyacela siyokhona ukutshela abantu abadala ngiyacela lento leyo kwebhlungu yazi sisi batho baba holo nna I don't wanna lie into inkuthu sizabohloko watseba ha ke utla story sa osika mona a re Lady Blue ke rapilwe ke kena grade 2 teacher a iketsetsa ka nna o ntsa sala motshwara ka pedi teacher a qala mo rape ha kena grade 9 aba pregnant ngwana itsa re grade 10 a tlwella sekolo ga gadi ya sa tsebo ngwana o prekisitswe ke e re ke jotse batho baba holo mona tso a nthoka bophelo di bohloko tso batho baba holo ngicela hla singabini hali yane ya umntana experience izinto eziningi man yazi bantu abadala ngithemba ukuthi I'm so sorry uzwile ukuthi mama guys askis baby askis wiza ku mama umama untshiride happy askis ani cho so batho baba holo ngithoyisa la ngibona ukuthi usisi ngicela uzikhulumele sisi Veronica ngiyacela uzokhona ngibathe bantu abadala usisi Veronica beka ku situation shuthi umntana wenu lana uvelelwe yinto angithi niyazi ukuthi isikolo sakhe siphelela ku grade 12 grade 1 till 12 into enzakala lana esikolweni sakhe ngoba ngifuna nokuthi ngibize igama lesikolo ngoba ilento izodemolish igama lesikolo ngenxa yomuntu oyiwalosile bantu abadala usisi Veronica ngapha uthi from asengena grade 2 uteacher bekambamba ikuku yakhe ambamba ngaphambili bantu abadala athi makuloko kunjalo shem aloka mupha ama 5 rand angithi niyazi abantwana bathatheka izinto aloka mupha ama 5 rand ithi abantu babadala makazongena grade 9 lo teacher wazenzela ngaye wamrape into ebuhlungu ngami sis Blue ukuthi ithe maqeda ukungirape ithe masengena grade 10 bengingasaphindi khona ukucope esikolweni angithi ukubona mawungabona umuntu la that's why nina nibona umntana preg boma grade 10 ningazi wayeka isikolo ngenxa ukuthi uteacher bekasambheka kuphela akakhuluma kumele akhulume bantu badala yazirape iko easy lokho esingacabanga ngakhona
akukho easy umuntu omdala ukutshela abantu abadala ukuthi ubani bani ulala nami mara vele waye ungasisheli yonke into enje uthulile kanjani sisi ulibela uza nezisu uza nezisu mara masibuza usho ukuthi waqala warejwa manje mara abantu abadala sizoyizwa namhlanje leyo nto leyo siphatheke kanjani ke thina hayi bathu baba ulupata sibuthatha mo uthe leyo teacher usafundisa esikolweni sabo into engizoyicela nani engizoyenza ngicela ukuthi nibe patient ne strict nani ngoba mele sincede ngokuthi usisi Veronica athole ID sincede ngokuthi sithole lo mgulu ukuthi lo teacher ayendekisa ukuthi singaya hayi mama ningayi thina sizoya nani nikhona no Veronica khona so I think ukuthi kusasa ngoba ngine case yenye ngizoza after kusasa Friday ngizobuya ya Friday before ukuthi usisi Veronica angathola ama ID nani ngicela nje le umkhulu ukuthi wendoda akaboshwe so ngithola to yenza mutho mulu no class kolong kemo search isibathi baba skills nami yo no akitse ke khama ki mara wahlala ngento enje mara mntana kindrempi yo ilang yabona mina lo teacher mangizobonana naye sizocabana yabona nokuya mina ngifuna ukuya ngoba sizocabana yabona mutho for so many years anokuya bona yabona uthulile nje ngento mela boshwe lo muntu mela boshwe uthulile nje ngento ebuhlungu kanje mntanami so bathu baba unitho to yetsa re tloya ko sekolong kajeni after kusana Friday re tlo fihla ko sekolong ga re fihla batho ba baholo re tla besane re tse eng re mo investigate tshwantse keno le maponeso ba vele ijwa ke batla pele nkilo tsebisa le principal wa sekolo seo hore dintho di tsame sharp thank you a ke tse batho ba baholo ke gamwa ke eng ane ya but mo lento izwile into ebuhlungu lena phela ke tsokhlo ba and njengoba ngibambi yazi ngibambile manje konsamina ngithi mina manga umntana ulibela uyasibheka nje mara khuluma ngithi and siyamchika silwa naye why angakhofi out bantu ukuthi kwenzakala sasibuhlunga nithi lento yenzeke kuyi but why so bantu abadala nina ningasawa ngizoza after kusasa abantu abadala sizolungisa sihambise izinto ngeline liyenze ngithothele awusiri motholele ID webhayile klanko uma face le ngimahlayetse impoteni aricetile ubesha akire la upola ke tshetse bonke wa ditele a tlo khona o thola ID re gutla motho molo gape tshwantse re di thuse ka yona case ya prince ya teacher mo lebile so le ska ba re tlotla after ka usana re na le case district journal re yetsang re tla after ka usana re tlo thola le teng tanto ka le di number 40 akire mtate re na le tse le ngwele tsenga tsona ke tsama ke tsama ke tsama o a ona bothatse ke re tlo sebedisa tsona le a re sa le thole ke tlo tla mo ke re se ke bona o bone ya ngwana be sharp ane sure ene mama my sis ngicela uyeke le ndaba le yakho ekhrimora motho molo kopa ngicela uzoma umuthulele yona ne ya siwahamba ngicela uyeke le ndaba le ekhrimora ngicela ube sharp my love mo bophelo re na le fita ntho tse ding tse re tsa ikemisetsa go re fita go tsona ke bophelo ene whoever o tlo judging ke taba tsa hae tse wena ntho tse o etsalletseng ke past ya hao what matters go wena o ya kae mo bophelo okay monkey Tunza khotlola batho ba baholo ntho etsahalang no go ba sa keng e sa le ngantle tla le bua motho thank you ke tlo after ka usana khon o right mama ke ska utla bohloko kwane ane o be sharp motho ka go after ka usana ya ba da re tsama o tsama ke kwala show a ke kupile maisizo to mo rekela lebese la ngwana e lona ke lo le thusa ka grocery ane ke kopa o kwala show batho ba baholo ntho etsalang mona go re history sa mo se bohloko haholo ke fitlile mona ke fitla re ngolwa ke family ya Chauke ba re Lady Blue re dula le ngwana a butwa rona ke couple ba re dula le ngwana a butwa rona then ha re dula le ngwana a butwa rona jwalo ba re wa itse King Lady Blue ngwana o etsa bana ka mohana di IT
itse ke fitla only to find out batho ba bola ke fitla mo story se bohloko ausi o reipiwe ke teacher sekolong a kena grade 10 o tloletse sekolo so ka baka la reng teacher o mo reipile la o ditse re ma teacher a sele ene ma teacher na le pelo tsempe so re di street journal re lo isa maya mole ho bulwe case re lo investigate teacher o a tlo gona o tshwara repeat hape re etse go ba tsakeng ausi a thole idea hae re be re mo fe mosebetsi ke na le mme Maria mona o batlang motho o tla mosallang le bana ene o tla mo godisa 7000 bana ba itre so o se dutse ha sebetse ke tlo mo fa mosebetsi ke ga makeng yo oh sorry another thing he batho ba holo ke kopa letseng so ke kopa le emeleng part 2 le tlo gona understand wa re entseng ka taba ena ke a le rata kaofela le latelleng le ska le balang go sheba promotion ka Pocket Broker ke a le rata and then following ko Instagram le ko TikTok because we tseng batho ba holo la tsebo if le batla go thola di updates tshwantse le make sure more lona la etsang and another thing batho ba holo re tlo tsamaya ne le meleng part 2 re tlo gona gore le tlo gona go bona tshwantse re lo lata teacher re batla go make sure teacher o wa tshwariwa ke a le rata kaofela guys I'll see you in the next episode e re ke zamele my sisi ke lo morekelang le bese le groza ha bona ba gone ba le something a ska nna nisa ngwana cream yes babe